17 ва 18 марти соли равон дар шаҳру ноҳияҳои Норак, Данғара ва Темурмалик вилояти Хатлон бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба Наврӯзи байналмилалӣ чорумин фестивали дӯстии ҷавонони хориҷӣ таҳти унвони Дӯстии ҷавонони ҷаҳон поянда бод баргузор шуд. Дар фестивали мазкур ҷавонони фаъоли кишвар ва донишҷӯёни хориҷӣ иштирок намуданд. Нахуст иштирокчиёни фестивалро дар даромадгоҳи шаҳри Норак дар фазои идона зери навои тоҷикона пешвоз гирифта бо садоқату самимият хайра мақдам намуданд. Меҳмонон ки беш аз 30 нафари онҳо ҷавонони давлатҳои хориҷӣ буданд, бо чашидани нону намак барои пазироии самимӣ изҳори сипос намуда зери замзамаи оҳанги баҳорӣ рақсиданд. Сипас иштирокчиёни фестивал аз осорхона ва нерӯгоҳи барқи обии Норак дидан намуданд. Зимни бозид аз осорхона иштирокчиён аз таърихи шаҳри Норак огоҳ гардида доир ба рушду нумо ва урфу одатҳои он маълумот дарёфт намуданд. баъдан дар назди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ ки дар маркази шаҳр ҷойгир аст, акси хотиравӣ гирифта барои дидан кардан аз нерӯгоҳи калонтарин дар минтақа раҳсипор гардиданд. Нимаи дуюми рӯзи 17 март иштирокчиёни фестивал ба ноҳияи Данғара равон шуда, онҳоро дар даромадгоҳи ноҳия бо нону намак истиқбол гирифтанд. баъдан иштирокчиёни фестивал аз осорхонаи мактаби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қасри фарҳанги ноҳия дидан намуданд. осорхонаи мактаби пешвои миллат аз даромадгоҳ, толори калон ва синфхона иборат буда, дар онҳо беш аз 50 адад нигораҳои гуногун ба намоиш гузошта шудаанд, ки дар бораи ҳаёти шахсӣ ва оммавии сарвари давлат нақл мекунанд. пас аз боздиди осорхона ва қасри фарҳанг дар маркази фароғатии хуррамшаҳри ноҳияи Данғара шоми фарҳангии дӯстӣ баргузор гардид. 18 март тибқи нақша дар қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик бо иштироки Абдулло Раҳмонзода, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмонон қисмати асосии фестивали дӯстии ҷавонони хориҷӣ таҳти унвони Дӯстии ҷавонони ҷаҳон поянда бод доир шуд. нахуст иштирокчиёни фестивал аз хони Наврӯзе ки дар даромадгоҳи қасри фарҳанги ноҳияи Темурмалик ороста шуда буд, дидан намуда аз хӯрокҳои наврӯзии 7 сину 7 шин чашиданд. Абдулло Раҳмонзода, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, дар қасри фарҳанги ноҳия зимни суханронии табрикотии хеш ҳамаи иштирокчиён ва дар симои онҳо тамоми ҷавонону варзишгарони кишварро ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз шодбош гуфтанд. гуфта шуд, ки Наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик ба ҳисоб рафта, он дорои таърихи беш аз 6000 сола мебошад. арзиши таърихии ин ҷашни ниёгонӣ буд, ки он соли 2010 ҷашни байналмилалӣ эътироф шуд ва рӯзи 21 март дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии Наврӯз эълон гардид. ҷашни баҳамоӣ, сулҳу оштӣ, рафоқату ҳамдигарфаҳмӣ ёд мекунад. ин ҷашн василаи муҳими ваҳдату ҳамбастагии қавму нажодҳои гуногуни сайёра буд ва имрӯз низ ин рисолати худро идома дода истодааст. истиқболи сазовор ва таҷдиди хотирмони ин ҷашни аҷдодӣ Наврӯзи Аҷам бори дигар собит месозад, ки мардум дар ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва дӯстиву рафоқат зистанро аз ҳама ганҷи дунё болотару болотар мешуморад ва шод будану шод зистанро марому мақсади худ қарор медиҳад. пас аз суханронии раиси кумита ба донишҷӯёни хориҷӣ барои иштирокашон дар фестивал гувоҳнома супорида шуд. пас аз тамошои хони Наврӯзӣ ва барномаи фарҳангии фестивал, ҷавонони хориҷӣ дар Тоҷикистон таҳсилкунанда бардошти худро аз рафти фестивал чунин баён намуданд. من سال چهارم تحصیلیم در تاجیکستان هستم. من هیچ وقت حس بیگانگی نکردم، چون مردم تاجیک مردم مهمان نواز، مهمان دوست، همدلی و با هم فرهنگ ما هستند و هیچ وقت ما حس بیگانگی نداشتیم. و از امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و بعد رئیس کمیته جوانان تشکری زیادی میکنیم که همچنین چاره‌بینی های برگزار میکند و ما با دوستان مختلف و آدم های مختلف شناس میشویم و جاهای دیدنی میکنیم. و امروز ما آمدیم در شهر نارک، دیدنی های بسیار کردیم از شهر نارک، شهر دنغره، از آثارخانه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آنجا تحصیل نموده است دیدنی کردیم و بسیار خرسند هستیم و باز هم سپاسگزاری خود را ابراز میکنیم. اما در تاجیکستان 4 سال خواندم. اما مقصد اما تاجیکستان در همه جای ما مخصوص شد. اما نوروز هر سال همو праздники نوروزی را ما دیدیم. اما تاجیکستان общема да махсус шуд. имрӯз ина ҷашни наврӯзӣ ра дидем, хурсанд шудем. қариб 5 сол шуд ки ман дар тоҷикистон таҳсил мекунам.
دانشگاه دولت طبی تاجیکستان برنامه اول ابن سینا. ما هر سال جشن نوروزی رو میگیریم. هر سال با جایهای تاریخی تاجیکستان رو شناخت میشویم. ما هر جا بیرون از شهر دوشنبه چند بار تماشا رفته بودیم. این سال سفری ما ولایت خاتلان با هست و ما در حاضر شهری دنگره با هستیم و مردمای تاجیکستان خیلی مهمان نواز است. مردمای شیرین زبان است. در قسمت دوم روز 18 مارت اشتراکچیان در چورابینی نوروزی کالج طبی ناحیه تیمورملک اشتراک نمودند. پس از قسمت فرهنگی چورابینی مذکور، شبنم رحیمزاده معاون یکم و سورج چهارشنبه زاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد نموده محصلین این بارگاه را به جشن نوروز شادباش گفتند و بعدا به رهبریت کالج جهت تشکیل چنین یک برنامه فرهنگی سپاسنامه تقدیم نمودند. با همین چهارمین فستیوال دوستی جوانان خارجی تحت عنوان دوستی جوانان جهان پاینده باد بخشیده به جشن نوروز بین المللی به انجام رسیده. اشتراکچیان از آن با خاطره های نیک برگشتند. بهروز خالمرادوف، خیام کامل جان برای یوتیوب کانال جوانان تیوی.